abo ndakosora mwagezeho nifatira hariya ziri gufata n'inzu byose tenye n'ibicyo arajya kutumutagiye kwa kore ana kutenye ni bana umushinga w'ubutayeri ni mwiza. we abandi bafite ibitenge mujye gutegura hariya mu kiro ano wapimyeho kangahe 12 nafite tano metero Come? Yarafite amazenga? Yarafite amazenga. Kusubu uwajeza hano mchikini niyo. Tuna manani zana cho. Na makasi. Iwe nakubwiye ngo sanu sembeje aho hirya hano haboneka kato. Wabikoze. Ndinda guteke makato gahanga. We reka gusikiki. Ah. Nagamba chitwara kuri waya. Baramara kwaka. Abafite ibitenge ni banga. Nese ko mitari kujya kurambura hari. Terezure ko washiruka. Haragenda ube kwashiraho kato. Fata ubwo bubiri ari gukoresha hari. Ana kona sangata. Sasa ni sanga. Nizo bazira go kwiga. Nizo bazira go kwiga. Hizi. Anje nikunda bisanzwe neza. Komsa. Wewe unarako? Wewe iko mgonjwa? Yangu ikihano wagize gihanga kandi cyakabaye kigize urabona ahantu hangana gutya aka gatopu kuntu kangana wakabaye wabizinze bikabiri nkahanga wakuye kabiri kentuze bizinge kubyo hano kiraza gusigara no hino ese urafite igitambaro gutyo zinga ikindi kirabo ngomba kwiga gutubura wowe urakata umwenda wicaye tuburazesho aba Yesu kamera ababyeyi muryango mugari bantu b'igitaramo no mu muryango no mu marere hose
turabashimira kuko umushinga w'ubutayeri umushinga w'ubutayeri buriya ugira kuntu uba mwiza ku bantu rusange baba bafatanyije umwuga. mukomerezaho kugira ngo n'indi minsi bizakomeze bitera imbere abantu batangira kwambara amakoma n'amashashi adoze, ibintu nk'ibyo nyine bimeze ucu. Mbese mukora amamodeli y'amakoma y'amashashi ibintu nk'ibyo. Murakoze sawa nyine nkomeze ku kazi kanje kugira ngo nyine ataza gucikwa n'ubutayeri. kuzana amakoma ubutaha nzadoda amakoma cyangwa uri kudoda amashashi. uri gushasha amadoda. Wari usembyewe n'ishamim.